an kunya bla yoro min nalo sona bi ambina taw yoro kelenna tafsir suratu taha ambo kono kata amina wulni aya keme anita ani saba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب الله. بيد ما سيسوي هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني فلا شهر شعبان من هجرة سانكالو شجنا بيسوي نيوم مغاني كلنا miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani kele sankalo sabana biye o sabana de biye onani na de bisu nye onani na e ambe bako jikoroni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر الآية. alaba fo masamin korota lendo tumami qiyama do sagili do kera sara do nye ni alabe mugo sara ni hera ye ube juguma no be ke ni galontala bo ala nana yirani ayala ko ale ala ye qur'ana jigi arabu kanna mogo munun kera mu'minu ye ni sonja ni arjanna ni mogo munun kera ala sosolaw ye qur'ana na wulu baga parce que ayat temena wunna anyella gara ko defo ka fo qiyama bena shikatala ala be besara abe do sara ni hera abe do sara ni jugumay obekede ni obeke ala ye qur'ana fana jigi aka baga like aka ni sonja like ni arabu kanjele nye. Wakadhalika anzalnahu ala ko bo chogo kelendela ni qiyama be jode ni mu'min na kera mu'miniye na ye baranyumake akera mu'miniye atesira ko abetonye atesira ko fembe nagase kabo aka barajila obeke chogo mi o sarabe ke chogo mi qiyama de. Wakadhalika anzalnahu qur'ana arabiyya wa chogo kelene fanala ne ala ye qur'ana jigarabu kandelo komi ni sara libe ke qiyama obeke chogo mi ni shikatala de wala ne ala ye qur'ana jigo chogo kelende la qur'ana minye arabu kanye wa sarrafuna fihi min alwa'id nye baga li shugu be yelema qur'ana kono wakati dola ala be hada made shira ala yireye wakati dola abishira junubunye wakati dola abilla sira fulanka fuyaye wakati dola bi baga ni jahannabai wakati dola bi baga ni shiratuye. donc yo qur'ana kono ala ye baga li chogo ya chaman de fo kono wasarrafuna fihi min alwa'id baga li chaman ne yo yelema qur'ana kono la'allahum yattaquna adola hada madun unashra alayhi ayatrukuna alma'athiman walmaharima walfawahisa la'allahum yattaquna kuremunye adola junubu ko no haramu ko ni kollan kolon toye baga munun nana qur'ana kono kankari madan nunu nana qur'ana kono ka yelema ka chaya kono waqatu dola alana awla sirala ire waqatu dola alana awla sira qiyama donye waqatu dola alana awla sira jahannabanye afokunye munye
puraka yere kolo saka junubu to e ka haramu to e ka kollan kolo utte alla nyini yo ode aw yuhdisu lahum dhikra wobe hakili jigina kura ya awye hakili jigi dona kura ya awye wa huwa inzaru ta'ati wa filul qurbati jikra infana munye pour ana ala baton ke ani ko munum baw surunya ko munum baw gere alala anu uluke adola hakili jigi dona kura ya awye ana ala baton ke ko munum baw gere alama anu ulu fanake فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله على قرطالين أي تنزه وتقدس سنيا بألايه على قرطالين الملك الحق ala de maralike lay min kam marale tiñay al malikul haqq alladhi huwa haqq ala de maralike la tiñala may masami ale de tiñay o waduhu haqq akallahiru ye tiñay o waiduhu haqq akabbaga bagali ye tiñade wa rusuluhu haqq akacido nye tiñade wal jannatu haqq arjanna tiñade wan naru haqq tasuma tiñade wa kullu shay'in minhu haqq fingo bora ala de fek abe tinya wa adiluhu ta'ala la yu'adhiba ahadan qabla injarihi wa basatu rusulihi wa alaka tilenya sababu da de atem mugoshi la jaba na mahuja de jo ikafolo alaka tilenya kosode atem mugoshi la jaba fuaki baga de folo katide unde chima folo والإنذار إلى خلقه لألا يبقى لأحد حجة ولا صبحة أني فو أكا كم إوا جو أكا دانفيون أكو بغا دي پورو حجة كانتو مغشبرو صبحة كانتو مغشبرو قيامة فتعالى الله الملك الحق ولا تأذل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ألا كو تشيدما كانا قرطوني قرآني ساني أكا وحو كبا كانا إما ni ciden tunkera ni jibrila nana ni qur'ana ye kabo alafe ni jibrila be qur'ana fo doro ciden ba fo anofe jibrila ba fo ciden ba fo anofo parce que ciden be sira ni ma fo jibrila nofe ni jibrila ya dade kasoro ma fo anofe nkana nyina ko atumbo de ke ala ko ay ako ciden kanoke ni jibrila be kalanke ciden kallamme de folo ale kana fo no fede akallamme de parce que on ana aya wira suratul qiyamah kono la tuharrik bihi lisanaka lita'zala bihi ala ko cide may kani ne la magani qur'ana koybe korto ka kala jibrila no fede inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ni jibrila ba kala e kallamme ni jibrila ka kallam mbana ka qur'ana faranyugon ka ado ika hakilila ani ka qur'ana ka kiye ni be se ka kalamugo ka kuma jigna chogomi obenne alaka ka fara nyugon ka i hakilila ani ka kiye ni be se ka kalamugo ko obenne alaka na ba kala ikana kala no fe kanin le inne ma la ma jibril no fe ka korto nay e kallame na tilala ka fara nyugon ka dima ani ka kiye be se ka kalamugo ka ajigi chogola obenne alaka fa ija qara'anahu ni jibril be qur'ana kala fattabi'a qur'anahu akakala illamme de folo fattabi'a qur'anahu akakala illamme folo summa inna alaina bayanahu o kofi akakala in kofe ka qur'ana bangeye ka jejaye obenne alaka wa sabata fi sahihi anana hadisa sahlen kono minye bukhariye anni ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam karisabu ibn abbas bolo ko cide kisinema baka kana yuwaliju min alwahyi shiddata koni wahu be jigi ciden ka tumbe gele yasurala fa kana mimma yuharrik bihi lisanahu atumbe alnella magani wahu nye kakala jibril nofe fa anjala allah hadhihi alaya alayni aya jigi yani annahu kana idha jaahu jibril bil wahyi ciden tunkera ni jibrani wahuna na kullama qala jibril ayatan qalaha ma hu bi shiddati hirsihi ala hifzil qur'an
ni jibril aya fo ciden tumbe aya info annofe puru cide aka korto gele kata qur'ana durusilima farasadahu Allah ta'ala ala ya ciden bila sira ila ma huwa ashhalu wala aqaffu fi haqqihi min kan nugama ala ya bila sira katoma li alla yasqa alayhi pura kana gele yaka faqala la tuharrik bihi lisanaka lita'zala bihi inna alayna jam'ahu qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu wa qala fi hadhihi al-aya wa qasa kunni aya kono wala ta'zal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuhu akoy kana kortone qur'ana de sana ka wahu kabba kana ima ni qur'ana koni be kala jibril ba kala lammede kana kala nufe ni jibril tilalay aka kalana ne ala ba fara nyugon ka kala durushi ila ay bal ansit iki dade fa idha faraga al malku min qira'atihi alaykan faqrahu ba'dahu ni malika ya kala ika malikain ka kala ni kofe wala ifana ba kala wa qul ikafu rabbi jidni ilma ay jidni minka ilma ntigi ala njiri ewa ika do fara nka doni ka farankali min be bo e ala yerefe ikin ka doni jidi ka do faraka donc ni nye doni fasamantia fana yiranna qur'ana kono ala ma nyini ciden fe ko aka jidili nyini fe ngo fe na bien nema wala qur'ana kono ni doni te kul jidini ilma donc ni nye doni fasamantia yiranna ka fun nabi nyimo yere tumbe ala dele ala ko jidi fe min na bien nema wala we doni de wada to Ahmad ibn Hanbali ko ali ilmu la ya bil husayn ija sahat niyatu sahibahu Ahmad ibn Hanbali ko doni ni nema site kelenya jiyan kono me na tigi kan nganya nyana de uko doni nyini na kan nganya nyali e jumaye akon ni be doni nyini ika klasi disukun kono kombe doni nyini ka jahiliya bo nyere de la ani ka jahiliya bo silama mantola akoni mo mi doni nyini ni hakili na doni ni foite kelenya donc tumami Abdurrahman ibn Asri Sa'di ayni ayat tawsiri ako yukhaju min hadhihi al-ayati al-karima ako amba min an-aya bayna al-adabu fi talaqqi al-ilm doni nyini adabu do ambota ni ayina doni nyini adabu ni be doni min karamo bolo ambo adabu do tani ayina wa anna al-mustami lil ilmi aya yiranna kuni mu'min ni ba fe ka doni lame yambaghi lahu an yata'ana wa yasbiru akakaye ikata doni ka ko kene hakili shigiye ika sabari hatta yafrugun almumuli wal muallim min kalamihi ika munyi ka sabali fo karamugo bake ka aya min kala ube karamugo bake ka derisu mindi ube karamugo bake ka hadisa min fo kana to ka korto karamugo koro eka munyu eka sabali fo na tilala aka kuma munun tugulembe nyogona na bake ku fo eka lamme fo akatila akakumala fa idha faraga minhu sha'ala in kana indahu suwal ni karamugo ya akakuma fo akakuma banna pew wala ninyin kalimin bi bolo ibe karamugo nyininka wala yubadiru bisuwali wa qatay kalamihi awa ikana korto ka karamugo nyininka kato akakumala ka akakuma tige ka nyininka ikanoke mimba fe kakuma ka doni fo ikana awa korto ka kuma tige ko iba nyininka fa innahu sababu lihirimani ko obeke sababu ka hada madin kumantiya doni barikala abeke sababu ki kumantiya doni la abeke sababu ki kumantiya doni barikala donc abo chogo kelen fanala karamugo fana ikana teliya ka nyininkali fana jabi ni mogo yi nyininka fo ka tige nyininkali lamme kosobe ka do mindo sani fana ka jabi donc Abdurrahman Sadibu ni na paw nunu fo ni ayala donc karamugo ode yato karamugo yake nubu ka derisu kono ute nyinin kali ujabi ube nyinin kali ujabu bila derisu ko fede o basoro tumbe kuma min kanka tugu nyogona ni o jora wakati min ni ayat tawsiri de do ni hadisa sarhu de do kutu ka derisu kono na la ute so iku nyininka ni derisu banna de ibe nyininkali dayele mogoye
parce que kuma fule a noro la madero a juru la madero tanke ni ba ke ka kuma kata ala yere de be noro do dima kuma in foli la kata kuma in foli la kata mais ni ka kuma tigira doro yuro do be tumbi hakili la ikanka tugo kuma ne be paola ni kuma tigira mani donc odi ato doni ke bawo yake abdurrahman sadi yafu adabu yala ninde adabu ninye adabu iranna parce que ala ko cide makana kala jibrila nofe na be kuma kana kuma nofe e ki dadede ni jibrila tirala pew ifana bi tafu afana ba lamme doni be tan ni de la ni karamogo ba ka kuma la kuma munun tugu lembe nyogona e kana nyini kali posaka abila ka kuma ba pew na ya ka kuma ba pew e fana ba ale nyini ka sisa le fana be elamme ni ye min fo aya famu abi jabi odi ya to shekul silabun teme ko na le ba ka dersula aba nya tugu de fo ka ta dersu ba ni nyini kanu wakatu sera abe anya yele wala be nyini kalu jabi wo karamogo tumbe o de la parce que mogo do be nyini kali ko fana la ko yala ko nyini kali munum ba ke ka ke derisu ko fe ko salafu ya ke wa ha hada madun kanka ni salafu ya ka salafu ka tabulo kara kitabulo ka do ko sobe de pigale se bo kana maliki nununa imamuna maliki man nyini karahmana la arsistawa ni maliki ka tarihu la je maliki tunte so ka kuma tigo ciden ka hadisa ni maliki ya damina nko abe aba aka ewa tarihu dola maliki ka munaqibu no ka ko dola ko dondola ye ciden ka hadisa damina ko bunte ni donna ka droki kono bunte ni bake ka sogo me maliki ma do ka cide amaso ka ciden ka hadisa tige fo hadisa yumbanna kalanden do ko malike ma ko ne nya bala e bake ka dersu di me nya kuloru bake ka yelema fari chogo bake ka yelema mundo ako kanto hadisa in kono bunteni de donnin ka doloke kono bake ke sogo ko itumbe aywa dersu jo kuma jo anka bunteni bo ika doloke kono ka fa ako ay ako ciden ka hadisa lete se ko damina ko tige to damina ko tige maliki fule yere atama to bolo na yere ni ya le nyinin ka ciden ka risala ati jabi ko ciden ka harisa nyinin ka yorote mugota mato e bolon kono ateso fo akalla bere ka ko kaje ka deresu ke ko fi abe nyinin kalimunun ka bake abdurrahman sari yo foya ka to ka doni ke baba ka deresu kono na ko abe nyinin kaliwu pose o te doni adabuye aba lamida be kuma minna ni kuma indafara abana nyinin kali min bi bolo wala ibi ka nyinin kali posala ba jabi ako ambo wada butani ayala ya ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد أهدنا إلى آدم ألق والله علي آدم يا مريا من قبل نيني فنسي آدم لي أن يامرني مني آدم يوتوي ubi anyina nako anana ibn abbas bolo inna ma summiya al insanu aku ya hada maden wale ko insanu li annahu uhida ilayhi fanasha fasgala ye kodo bilaka ko aka kya anyina nako odi ato ko al insanu ko nyina baga wa khila do ko fanasha taraka alai adama nyamarani fendo ye anyina nako ube do ko aye ko intoye amake wala mi yadidi lahu adima ma ewa shiri soro ani ewa dantigalin mo soro adama bolo o ko inkelila amma dantiga ka duskun kono ko abe ko inke mo o dantigalin soro aduskun kono o ko inkelila ko yi ala yere bina prepare latiga ko sugu mindo wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وإذ قلنا للملائكة على بي آدم كا قرطانا كبونيا فويا أنا كفسمانتيا دامفين شامانكا على بو فويا kuma foran ninka kateme
suratul baqara kono ani suratul araf ani suratul hijr ani suratul kaf wa sayati fi akhir suratul sad. Allahu akbar. nin qisa kelen bena suratul sad fana labanna ala be adama ka bonyana ka kortana ka fasamanta dampen chamanka ala ba ke ko fo ya fo chora chaman kuno wayjuna lil malaikati ala ko wakati foyi ka mɔgɔw ye wakati min ne ala ko malikɛw ma usjudu li adama a ye sujudu bi adama a ye sujudu bi adama donc ko ni sujudi ko foli sujudi de do bato sujudi tɛ dɛ foli sujudi parce que nin sugu tun dagalen do sariya fɔlɔw la ka sujudi bi mɔgɔ ye ka bonya n'a ye ou bien ka fɔ n'a ye a tun dagalen do sariya tɛmɛnenw na haramu yɛrɛw ka sariya de la. parce que isufu qisa la yema ye afa ama po ko arfane abba ko ale yu ye sujudi ba yewa atun daga lendo kakoro ani fana don ke ba ko harin na kera bato sujudi yere tanke adama ala de malikaw nyamariya ko ka ke abora ala kutala parce que ala ka nyamaru kande do abe ko misale la sisa ibrahima ki idem faga ka kantige adaga lendo wa me tuma me ala ibrahima nyamariya ko aka den kantige adantigera ka koy ka muruta ka abe den kantige ala yire ya do biskun kono bina kantige de ala ma fo akana ala ma e wadden kuma bowa na mai ibrahima tanuna yewa atanuna nayi parce que harin na ya soro ni eye muruta ki den kantige eye haramuke me tanke ala de ibrahima nyamariya nayi ibrahima ya ke ala ya tanoka parce que ya la ka nyamuru kandege aw malikaw fana harin na ya soro bato sujudi de ni ala ko kake adama ye ni malikaw ya hake uma adama bato de uya ala de bato uya ala kan yamaru kande ke harin ni aya soro bato sujudi de do tanke ala de ko kake adama uya ke adama uma ke adama ka adama bato uya ala de bato parce que ala de munya mariya nay donc alay malikaw nya mariya ko sujudi bi adama ye do ba fo sujudi tahiyya do ba fo bato sujuru yere de do mi tanke ala ka nyamaru kan don na la dro kera bato ye ulu bolo mi ni e ya ka be ke ma fulan ka fo yai parce que ala mo ye nyamare nay donc ni nchogo la ba hakli jige kuma dola min nana suratul baqara fanala malikiya min ni haruta ni maruta nu be mo la kala dabalila wama unjila la malakain bi babila haruta wa maruta وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر نما من فلن يدو بما ينك نفويده كو أما أنزل على ملكين كو على مفوي جيجي ملكا فلانك ببابيلا ملكا فلان من تنبي بابيلا يراغي جمانا لا كو على مفوي جيجوكا هاروتا وماروتا على مفوي جيجوكا دو كو ما يني موصولو ده وما أنزل على ملكين أنا على يمين جي ملكا فلايكا تفسير كلا يود صحفنا على ملكا فلاي فنا نيامريا كون كم مغول لا كلا كورتلا كم مغول لا جربي مين بي أبولو دو كورت كلام كرو ونادو مين بي با كورت كلا ونادو كم مغول لا جربي نويه parce que ni subo habe do mina ko tugodi ala ko qur'ana kono la ya sunna allah ma amrahum wa yafaluna ma yumaruna ko ala ko malikawti ala soso ko ni ala yunya ewa la ya sunna la ma amrahum ko ni ala yunya marani min yuta ala soso ala wa yafaluna ma yumaruna ko ube fende kala yunya marani minye ko korte fana ya haramu de kafira doro ko munna malikawu ye mugo la kala kortela amba fo atigiye hari bin malikan nunun be aya inde kono ni ala ko la ya sunna allah ma amrahum ala de munya mariya la ko kam go la kara kortela malika uta ala soso ni ala yunya mariya min yuta ala soso aya nyire be baraka yoro de la mene ni ay malika uye mo la kala dabalila ala de munya mariya ko kake ulu fana fa be fende ke ala munya mariya ni minye ote kuma malika uye ala soso ote kuma malika uye haramuke uye ala kanyamaru kande kala yude yubilala wodi ato ni ulubi la kale bafo inma nahnu fitna ala ya an keda an kam gode la jarabi fala takfuru kana kafirani dabali kalaliye ala yulubi la kam go la jarabi nu yede me ulube ala ka nyamaru kande ka kake ate komi kulu ta ubake ka haramuni ko jugu kala de ubila la yalla ka nyamaru kanke
donc abe kuma lay malikaw bilaw ka sujudi bi adama to ko minu ye sujudi bi nteke uluma kafiriya te ko uluma mushrika te ko uluma ku ye haramu ko yala ka nyamur kande batu donc munun fane mo golla kala dabalo yala ka nyamur kande batu akoy sujudi bi adama fasajadu malikaw be ye sujudi bi adama illa iblisa lakinni iblisa isisina munqataw me iblisa alima sujudi bi de ni yake isisina muntasilu abe komi ko malikaw be ye sujudi bi adama me iblisa fana tunye malika de me alima sujudi bi ay iblisa te malika ay odi ato ko isisina munqata illa iblisa lakinni iblisa aba me iblisa banna alima sujudi bi parce que ni yake muntasila abe komi malika do de do banna me malika te illa iblisa kana min al-jinni ona na suratul kahfi kono ala ko fo iblisa lay tunye jinna de hada madum bora adama la chogo mi de jinna fana faade iblisa ulu fana bora iblisa la chogo kelende la donc iblisa e jinna de isi sina mun katam me iblisa o masujudi bi o banna ka sujudi bi adama aha إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فقلنا يا آدم ألقوا أقولنا ألقوا نكو آدم إن هذا أدو لك أيوة من فلن نيته من يبوليسي نابا نكا سجدي بيه نيني جوده نيني جوده ولجوجك نيني جوده إكا مصوفناي eni ka muso ni nyaka jugude de ni nye juguye adamaye ni nye juguye ika muso ye fala yughrijannakum min aljannati fatasqa aya yire koloside ajugude fule ni nye akana ke sababu ye kaw fulabo arjanna kono nabe kunangoya aya yire kolosi ni made nin kana aw bo arjanna kono nabe kunangoya de inna laka allan tajua fiha wala tara adama kito arjanna kono ya kunguti mina ewa fere minye finiko otimina taara kore munye ni finite mimbolo na ite fere to wala taara ite lankolonya ite kunguti mina ite lankolonya bo kungo ala ye nunu fula fara nyogon kan yoro la kungo oye konona kalaya de konona kalaya ye kungo ye kono mana ka ewa fana kene mana fana kalaya ye lankolonya ye ni hada model lankolonya da dron na ya so ribe tilebe fere fare kolola ka kalaya ube te fera la abe fera la ka kalaya donc ala yu fula de be nyogon fe ya kono na ka kalaya ani kene mana ka kalaya kito arjanna kono ni mabo kalaya fula inti soro kono na kalaya ti soro ni kono na kungo na dro kono na be kalaya ni farikuro fana lankolo nya dro farikuro kenemana be kalaya donc kito arjanna kono nin kalaya fulati soro e ka kono na te kalaya e ka farikuro kenemana te kalaya ni farikuro lankolo nya liye wa annaka adama la tajma'u fiha wala tadha kito arjanna kono ya ni nogo fana timina tileti soro wala tadha tile fana kalaya ti soro nunu fula de be nyogo na fana ni mi nogo ye mi nogo fana ani kalaya de be nyogon fe ni kalaya be de be tile koro de o de be mi nogo fana sama kana mogoma kito arjanna kono ya mi nogo ti soro tile fana ti soro nunu fula de be nyogon fe mi nogo ni tile de be nyogon fe donc kungo fana ani fere to ya de be nyogon fe ala yu fula fara nyogon ka kungo ani fere to ya de be nyogon fe ni mogo mi madumuni soro ka du o de be fini soro ka do akanna kungo ni fere to ya de be nyogon fe mi nogo fana ni tile de be nyogon fe ala yuru fula fo ya awa ko kito arjanna kono mi nogo timina tile tiso فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا أبلى فوسوس إليه الشيطان أو الشيطانية وسوسك كتا آدم ما أيا وسوسو قال يا آدم شيطانك آدم هل أدلك على شجرة الخلد ako yala nki kanda ki bilas iri do fular janna kono
niyo o iri ndu ibe dume arjanna kono de tebo nki kanda kata iri doma ni ya du iri minye dumeli iri ewa ni be dume arjanna kono tebo wa mulkin la yubla ani niyo o iri du ibe masaya soro arjanna kono masaya minte kormana ikam masaya tetige barabara masake de ye nko iri lawa o be arjanna kono ya ibe arjanna min kono iri nye dumeli iri de ni ya du dorobe dume arjanna kono ya iri ni ya du doro ikam marabe toy bolo de atetige قد تقدم أنه دلهما بغرور أفورا كتمه شيطاني يوفلا أيو تنتي كتا إرما كمرسا سورة الأعراف كنا لك وقاسمهما إني لكما لمن الناسهين شيطاني يأكلي آدمني حواوية أيأكلي وفلاي ko wallahi ne fule ka min fawye ko ni nye dumeli yiride ni yen nindo ika marate tige wallahi ne konna jade ke awye konna jade katama de wallahi nyin konna jawye de kakkaluye ko alaye konna jake de kuye kasoro وقد تقدم أن الله تعالى أهدى إلى آدم ودوده أهدى نكو أبنا بريفرالتيك أياسر على آدم نيامريا أنا كم مسون أيون نيامريا أن يأكل من كل شمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة أياسر على آدم ني أكم مسون نيامريا واحدنا ولا غدا أهدنا إلى آدم أيون نيامريا كو أرجنا يريب فلا بيت دغرا يا بدو aya bedu nogoyaya me ala ye iri do kerekereya arijanna kono o iri togo ala mafo ciren karisa mafo aye iri do kerekereya kone kayira adamani hawa wula akwaye arijanna ka iri bedu me ni iri min fule ni nya fula kana giren na de akana ni iri du de akana giren na falam yazil bihima iblis hatta akala minha awa iblis mawuli abu suyi kata iri ma فوق فلاي إريندو وكانت الشجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلدا ودام مكسه شجرة الخلد كرم مني كني يا دروي بدوم أرجنا دكوني تبو فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما آية ورلا شيطاني يسوسا ويريندو وفلا ليبو بورا كنما نيغوني أرجنا فيني منون تنبي آدم لا بتارا فيني منون تنبي حوا لا بتارا adama nyabe hawa lebu la hawa fana nyabe adama kan lebu bela fini munun tumbu kan nabe taraka bula qala ya adam hal adulluka la sajrati al-khud wa mulk la yubla فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها آدم هوا وفلا يريندو ألا يبال يرمنا أين يامرك من دوما كوكنا يريندو فنشيا كورينينده وين يامرك ينتوي ويريندو ندرو فبدت لهما أصواتهما وفلك الليبو بورا كنمان نغنيه آدم كالليبو بورا كنما هوا كالليبو بورا كنما آدم واتفقا وفلك ردسا يغففان عليهما من ورق الجنة وفلك ردسا وبي أرجانا يري بلو دتيجي كنورو يرلا آدم بي أرجانا كيري بلو تيجي كنورا يرلا كاللورا لپور هوا كناي hawa fana bi arjanna yire bulu do de tige kanura yire la pour adama kanai aleye u kera ube odema wa asa adam rabbahu faqawa adama ya tige ala soso abora sira ka dante mena aya tige ala soso ka dante me ka fili me ala nana tubu ke adama nimbe kofe atubura tubu in kofe fana la ya kalla halanye katame foloka atubira ka bonninna donc tafsir kelaw dobe simbatu ke ya hada madem fule ni ala soso chayara uchela doro muso be finu bila ni ala soso chayara uchela doro bena ni fini biladi ni lebu biladi kan lebu bo keneka anka jamono no la jeke tanke ala soso be finu be mogola
finu bila la muso yo finu bila ala soso de benanai ni hada madon ka junubunu kala soso so chayara dura benani minye ka finu bawla ka finu bila tumame adama ani hawawi ala soso yiri ndu dro ka finu taraka bula le wuraw bora kenema u kera de arjanna ire bulu de wu noro nyogon hada madin ka ire kolosi junubula junubu be hada madel lebude junubu wa be hada madel lebude avec sabab kala jabal la sima avec sabab ki lebu fana aha ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه إماye me nin junubu in kofe nin fili in kofe adama tigi alaya adama sugantiya fataba alayhi ayetubu bonda dayele adama ye adama tubira alaya ka tubu mina wahada alaya kanda uye kuma juma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin alay nin kuma de bilakata adama fatalaqa adam min rabbih kalimati fataba alayhi tuma mi adama yin ninke ala ya suganti aye kuma udode bilakata adama ma ko bila diskunka ko bila nenka adama ye wulu fodoro ala ya katubu mina waye ko kuma juma wiye rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ala yin kuma de bilakata adama ma adama yin kuma nunu fodoro ala ya katubu mina aya sugantiya ka kanda do beta israeliyati do fo hadisun mawdu do fo yoro fanala munum be ewa nube kuma alaka ninkanye ni ciden ka horomai numunum be ala delini hada madun toye ka hada madun bilanu ala ce duwula nube tawassuluke bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam munum be tawassuluke bi jahin nabi ubeta hadisa mawdudu dota ko tumami adama ko aye iri indu ko adama ya akun korota ko adama kun tigi ala mbi deli ni kan nabi nyuma laban min ni ba nati mbi deli ni aka horomaye ika ya famma ko ala ko adama yen ne kan nabi nyuma laban ikan kan nabi nyuma muhammadun mbi deli ni aka horomaye ala ika ya famma ko ala ko ya do ko ne kan nabi nyuma laban bena cugode ko atoy muhammadu ko daraja ni horoma baye fo ne dalini o horoma na daraja ko adama ko oho tuma mi yenne da kan ni fiye ka kenna nyen kun korota kallare shi laje ko nya sabilen soro la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko nya do alate mo si sugantia ka atogo sabe ka fari togo ka fo o yika kanu baga de yibo fede o de yato ni delina toye ni delina ka horomai awa ko ala ko adama man nya farima Sheikh Albani ben nindo aka kitabu kono sili salatu hadisi da'ifa wal mawdu ako haji hadisi mawdu makjuba la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadisa ye mawdu de ngalondila lende do kada cidema sallallahu alaihi wasallam donc ko salente adama ye kuma munun fo ni ala ya katubu mina ala yira yu fo qur'ana kono rabbana jalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adama ye ninde fo an kaka ube suratul alaf de kono adama ye nunun de fo ala ya katubu mina katubu kay kakanda akatubi ko fe fana ya kala halanye katem hari foloka summa hada ode yato harisa sahlen na nabi hurata burokabun nabi makisini nema baka qala hajja musa adama ako musa ni adama ye nyogon kuma nyogonya fa qala lahu anta alladhi akhrajta an-nasa min al-jannati bi jambika wasqaitahum musa ko adama ma ako edeye mogoye ni hada madum bo arjanna kunu ni ka junubuye ku hada madem beke kunangoye qala adamu ya musa adama ko musa anta alladhi istafaka allah bi risalati wa bi kalamihi ako edeye mogoye wanni alayi sugantiya na ka cide nyai anaka kuma nyogonya atalumuni ala amri katabahu allah alayya qabla an yaghlugani ako be ne jalagi ko de lawa ko min ni ala ya saben neka ala ya latige neka ka saben neka sana la kaneda ay be ne jalagi ko de ka ko min ni ala yen nin ko saben neka surala maneda
aw qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani ubi adama ko komi ala ya latige neka sana kinda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa haja adamu Musa kiden ko adama ye Musa mina kumala aye Musa mina kumala aye kuma jo Musa ka donc nin fana ka kolosi hadamade na tumbe ala sosola abora ala sosola man kai ka jalagina mugo min be hadamadin jalagina ka ala soso abora ala soso minna ka tubi ka bola hari bi eba kuna dana ka jalagina jahiliya de do masala mugo tumbe dolomina ala ya no ya tubira ka bo dolomina ka kala halanye ni e ya yeba e karasai de ni nyenka ide tumbe dolomi o manka at-ta'ibu min al-jambi kaman la jamba lahu ni hada madin ko ni tobira ka bo junubu la be ko mi junubu tala at-taubatu yajibu ma qablahu ni hada madin tobira ko ni junubu tumbe ni tobira tubu imbe junubu imbogoti ka filide at-taubatu yahdimu ma qablahu o be hadisa wurela tubu be fen gurjade min temenanya ba gurjade ka bo e pew donc mo tubilen ko fe ka bo ka junubu ra kala jalagi tele afulana mo be se ka huja keni latige ibolen ko fe ala sosola tumbe sigareti mi ibora sigareti mi la o ko karsa de tunte sigareti mi ba ko ha ala de tunya latige ngam misi alhamdulillah ibolen ko fe junubula ibe se ka huja keni ala kalatige adama fule akatubilen ko fe afule ka huja keni latige e bin jalagi ko de la ko mi ala de ya tunya latige ne ka sana kinda ibolen ko fe junubula ibe se ka huja keni latige me ka hada madento ala sosola karasa ebe sigareti mina sigareti bi mina sa ablasa ala de ya latige nga otebe inna allah la ya'muru bil fahsai ala te mo nyamra ni ko jugo yede ni be ko jugu de kaka kay kana o sagi katala kala tige ma ini shaytane de bola ala de yalla tige kauniya de ne kana adabu kono kana sagi kata alama o yere de noy ni be ala sosola kana huja keni latige ko ka bola de ala yo o tinya kafiru bolo kona tundiara ala wuluni fawtunte e wa fulana fara alaka e alako ciden ka fuye inna allaha la ya'muru bil fahsai afu ya late mo nyamara ni ko jugede wala yarida li ibadihi al kufr ala te jeni aka jonka kafiri ala te jeni aka jonka ala sosoi donc ni be ala sosola kana huja keni latige ibola ika tubi ka bola ne itubi len ko fe ka bola sosola ibe se ka huja keni latige ala de tunyeni latige ka do fana fule jamana kono ko do be ladaw do bambuno mogo muni sasa misali la sisa mogo minye nyamakala de nyamakala gu haketo enna nake ka ke dina ti e wa kalambaga yi kala na ka dinata ka sunnata ka tawhirita ni wajulu ke e nyamakala lama karasa fana ka wajuli nunu ye jahiliya ude nunu ye jahiliya ude karasa ke koni ote alaka damfenyewa mogo kana to ka hada madel lagoshi ni dambe uni kabila uni fe kana mogo lagoshi nay ube mogo tumbe ala soso ka wakati dola abora wala soso ka on fe tese ka wajulu ke tuguni de iyazu billahi tunye mogo ye setane tunyila jarabini jeneya ibe jeneya uni fe onko ina na tubi ka bo jeneya wala ka ke sunna mogo nyuma ye ke sirenye dinala ni ko ye mi ko tebe wajulu ke ho ni mfana ka wajuli donjuma ede tunte la ni ya jahiliya de ni ya ciden ka seba chaman laje a chaman tumbe kafiri alla fo ala hinna kelen mo tumbe dolo miyo ube jifa sogo du ube bolu bato otewa me utubi len ko fe ka ke seba nyuma yambe se ka ebe se ko lago sino yewa abada uye islamiya min tawoyo o junubu imbe bote ka be boy lago sil tu ka tuguni donc hada madin na kera mugo ye atumbe junubu la tubira ka bola akalla halanyana min ba kuna dani aka junubu koro nyede jahiliye epe abe daga ka fuye ntumbe min na kanin jalagi no ya da wolatike adama yode ke cide nyere ko adama yem huja jo musaka قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم
لكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ألكو إهبتا منها جميعا أواكا أفلا بك جيجي يارن آدم هواو كقيسا يورو دولا بافو إهبتو كاكي جموية يورو دولا على بافو إهبتا كاكي مسناي مغفلا دميري دوني كباوية ufara ɲɔgɔn kan ni ala ko ihbitu akan bɛ adama de ma ani hawawu ani iblisa ni ala ko yɔrɔ min ihbita akan bɛ adama ani iblisa de ma cɛ kɔni ka muso bi nɔfɛ dɛ ihbita afula ka jigi ni a korte ko hawa sentala de hawa ba cɛ adama nɔfɛ ihbita afula ka jigi ihbita minha jamiya afula bɛ ka jigi ka bɔ arjanna in kono ba'dukum libadin adu aw ye nyogon jugu de sa mana adama na ka juriya ani hawa na ka juriya ani iblisa na ka jura ay nyogon jugu de iblisa na ka bonson adama eni ka bonson eni iblisa ka bonson ka bonson ni iblisa ka ay nyogon jugu de jiya nyama yen kono ay nyogon jugu de mais o ɲɔgɔn juguya kɔnɔna la ne ta a to o juguya ɲɔgɔn juguya kɔnɔna la dɛ n bɛ delilaw naati n bɛ cidenw ci n bɛ kitabuw jigi ka bangeli kɛ aw ye ni min ye kitabu in tuguraw kɔ ka tiɲɛ ye ka tugu a kɔ ka tugu cidenw kɔ awa e kisira ni mɔgɔ min banna ka tugu cidenw kɔ halaki bɛ e ta o de y'a to ala ko fa imma yatiyannakum minni huda aw jigilen kɔfɛ a kɛra ɲɔgɔn jugu ye ni kanda nana uma ka bɔ ne ala fɛ min ye n bɛ cidenw ci n bɛ kitabuw jigi faman tabi'a hudaya ni mɔgɔ min ye ka kanda sira i tugura o kɔ i tugura kuranna kɔ i tugura cidenw ye min fɔ i ye i tugura o kɔ fala yadillu e tɛ fili i ka taa sira la wala yasqa i tɛ kunnangoya mana ite fili jinya kono ite kunnangoya jinya kono ite fili lagara ite kunnangoya lagara ni kitabu nana kanda unana cide uncira ni mo minye ne alaka kanda sira itugura oko ite fili jinya kono ite ke kunnangoya jinya kono ite ke fili bante lagara ite ke kunnangoya lagara ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري من كقراني نيني قراني نجي ni mogo min yi banne alaka qur'anai man ka kitabu jignai ay qala fa amri wama anjaltuhu ala rasuli ni mogo mo yenne alaka nyamar kan soso ni kitabu min jigin ka ciden ka ibanna o mayo o kan nyamar kan soso arada anhu wa tanassahu wa gada min qairihi hudahu eyi yere nyina qur'ana ko ye qur'ana ye katoy etara kanda nyini fenwure la minte qur'ana ye fa inna lahum maishatan danka nyana ma ya korolende beke ebeke e ka jinya nyana ma ya ika nyana ma ya be koro ilade ni mogo mo ye qur'ana toy ye alaka kanda sira toy ye tide un ta toy ika nyana ma ya be koro ilade ay danka fi dunya fala tamaninata lahum wala in shiraha li sadrihi mana jinya be koro ila ka jinya ma be koro ila ite dusukun fere soro abada idusukun te lafiya bal sidruhu dayyqun haradun lidalalihi ika dusukun be koro de kasiri ika fili sababula wa intana amadahiruhu wa labisa ma sha wa akala ma sha harina ya soro ika jahiru ika kenemala ni mugo yiye nema bika fini min kadiye ibado dumuni min kadiye ibadu fini min kadiye ibodo dumuni min kadiye ibadu wasakana haisu sa so min kadiye iba kono fana fa inna qalbuhu ma lam yaqlusu ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalqi wa hayra wa sakki tanke ni ka dusukuma dankan yasro nin dina la ka dusukuma kanda soro bada ebe sika de la bada ebe corona fili de la nema te fare koro kan nema ye koy ni hada maden dusukun
ma fantirare ka dankaniya soro ala kola o de nemay fala yazalu fi raybati yataraddadu fahadan min dankil mashiya ete bo wakati be ibe kono na fili de la ninde ye ko jiya nyanama ya korole balmo o de ya to salafu do ko law ya'lamu al muluku wa abunayil muluku ma nahnu fihi lajaladuna bisuyufi koni masakau tunyado ani masakau dew mogo munu nye dina kala ka faamu limani ya jombe nema minna udusukun kono ni masakau tunyodo ani masakau dew utumbe ambugo nema inkama ni busa unye utumba mbugo ni bamuruye hada madem minye ni dina faamu ni be barake na dankan ya bibolo ala kola limani ya bibolo mbali mohari na ya soro ika kene manala shetiye lafiya min bi dusukun kono o lafiya nyogona te masakawe masakaw no den fule don fini nyuma don fini min kadu ye ubado yawa yele kana fe min kadu ye be yelaka so sugu min kadu ye be do akono min balliman ado dusuku asabati lente kono na film min ba dusukun kono o kana yirila mu'mini fanta silama nyuma fanta be nema minna ni masakaw no den tunyo o nema do utumbe ba murude ta kawkela kama tume bamurta kawkela kama yaqinu dankniya odi ato shaykhul islam ibn taymiya tumami wiya do kasola ka kasoda to ako duriba bainahum bisuri lahu babu batinuhu fi rahma wa jahiruha min qibalihi al'azab tumami kasobodda to raf ibn taymiya yeni ndefo ako yebbe wa kogo do gosinu nyogonche kogo in kono na nema bala kenemala wa yalla jabade ako ma fala adai bi ma sana adai bi ma yasnau adai bi akunne ka jugu ba fe kam munkenela jannati fi sidri yere tanute de abe nema minna ko akunne kar janna fulen disila liman yani dankanya jannati fi sidri ne kan nema ne kar janna so fulen disila wa habsi qalwatu nu yenne do kasola o yenne mallan kolonyali de nimbe fere ala batoma wa nafu shiyahatu nu yenne ge kabon ka dugula katando kasorela duguwerela o yenne mashiyaha de alay wa qatli shahadat nu yenne fago yenne mashedu suyade dankaniya fule mbolimo dankaniya fule shogu silabu nteme tumama donna kasola ka kuma yenne ya hada maden duskun dankana ni alaye ma fanta be duskun kono nema min biye ani hada maden mi na amanin dinata ama qur'anata amanin sunnata ama tauhidita ama tuguci de unko jiyan nema ba bolaka me akonona la duskun kono akonona filenero ma patoro chamanya joyoro tigi chamambe fama chamambe patoro chamambe nu me sinogo furata uteseka sinogo fantambe dai ka dilaka hari dila nyumante ibe sinogo fo ibe goronto mais ni ulu masinogo furade ta uteseka sinogo fama do be tanke kono na filu do buka sufe nu masinogo furata uteseka sinogo na fulo tibu do be tanke kono na filu do buka nu masinogo furata uteseka sinogo fantambe daka sinogo hari dila nyumante fo ibe gorondo ventilateur yeretila me kilimu be ulula ka kilimu nkoro teseka sinogo ventilateur te ka sokono ibe daka sinogo fo ibe gorondo donc mbalmo nin dina minali nin qur'ana kinye sama iba kala ibe barake nay idan kanene de ko munum ba ko idan kaleno nay katugu cide unko ni mo ya te kan jinya nyana mo ya nyuma de biye mais ni mo ya kodi nin qur'ana de ma ikanyana mo ya be koro ilade lafiateo donc ka fate sika sabati jinyu mante sika wode ya ton ko tauhidin ko ewa abdurrajaq badri ko tauhidu fule ako tauhidi kanyi kateme jika tauhidi kanyi kateme ibe ewa finye mi sama kabila tauhidi kanyi kateme dumunika tauhidi fasamanta be nimbenya ako pasada made ni finye tigrela ibe sade ni ji tigrela bi nogo abi fagade ni maseka ewa dumunika ibe sade otea minna ya sura hada made nunum be desera ela me idusukumbe ala no fe tauhidi bi dusukun kono isara muntiana
min ni hada maden nyana ma yan njiya kono ji nyuma be mi dumni nyuma be ewa du ewa ibe finya nyuma sama kabila me tawhiditi bolo isara shirku ka kasira dunya wal akhirah jalika huwa al-khusranul mubin ipredi la jiya ipredi la akhirah predi bangale nyi wode donc wala maisatan danka ni maisatan danka don ye afo yoro sabaimbe jiya nyana ma yembe koroila kaburu nyanamaya ika kaburu be koroila qiyama kene ika nyanamaya degulende bi sore nyanamaya degulende bi sore donc parce que nana harisa dola ko harisa sahalen nana kafo abi hurata ka harisa rani nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna lahum maisatan danka qala ajabul qabr isnaduhu jayyid ko harisa sanadu kanyi ko ciden ko mai satan dan kamin fulen ne ko Allah nyine munye ko kaburu la jaba me anya fo chogomi mai satan dan ka tawsiru kono parce que an ko ni hadisa sanadu isnadu jaydu don ye sanadu in kenaya do ma sanadu in kenaya o de yato tawsiri kala nyuma ko mai satan dan ka qur'ana ka kuma yurwalende do bera ikanyana maya be kurela be yoro sabayin beta jiya nyana moya be korela ni ye qur'ana bila kaburu la jaba bi suru ni ye nin qur'ana imbila ewa qiyama la jaba koroyen bi suru ni ye nin qur'ana imbila donc o dia to abdurrahman saadi tumami ayen ni aya tawsiranye ako aya munum be qur'ana kono aya nani be qur'ana kono ulude ye koriyali ke kata kaburu la jaba ma akoni aya ya doye wa haja ihida li ayati dallati ala ajabil qabr akun ni aya ye doye aya munu nyankanda qur'ana kono kata kabru la jabanga ni aya yu doye fa inna lahum maisatan danka do ya tawsir ko kabru la jaba wa saniya qawluhu ta'ala ولو ترى إذ جالمون في قمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية كتوايا لبن وايا فناي يدل ليرنا كو قبر لا جبابه وثالثة قوله آية سبنا ألك كما ولا نوجيغنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ألكن ألبو لننه لا جابا فتنين نفرو لا جابا كمبابانيه وكل لا جابا فتنين منيه قبر لا جابا ورابعة قوله أن آل فرعون آية ناننا ألك كما كبو فرعون ناكا جماما النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ألكو sogoma wula firawuna na jama ubeto ka jahannaba so yirula sogoma ubeta jahannaba tasma firawuna na ka jama sogoma ubeta jahannaba tasma yirula wula ubeto ka jahannaba tasma yirula kuto ka kaburu kono donc ni ay nu aya nani ya qur'ana kono munu nye delula dama ko la jababe kaburu kono ewa wana hasuruhu yawmal qiyamati ama aya laba alako nintigila mogo ni banna qur'anama yi kodi qur'anama yi ka jiyanyanama be korila kaburu la jaba bi soro qiyama kene be korila wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama qiyama do nimbina ti qiyama kene fanaka ifinyo telama de bena ifinyo telama be bena qiyama kene ka uye chide nyininka ko mogo finyo telama bena qiyama kene ka chogodi parce que aya wure nana mimbe nin tawsiri alako qur'ana kono aya wure kono ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم سورة الإسراء كنو على كو يوم القيامة دمبونا تقيامة كنك مبو تاما كولا تاما ونيدا ودكا وفنيت لمو وبوبو لمو وتلو جل لمو وكاشك يوري جهنم تسمد دوري تشيدا نينكا ko chogodi ube tama unyeda uka kan qiyama keneka kiren ko ama masammu nyula tama ushen fula ka jiyan kono wala beshe ko tama unyeda ka qiyama alamu nyu tama ushen ka jiyan kono wala beshe ko tama unyeda uka lahara jazakallahu khair watibana tu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka